Nga albis lang dong apnya subhai phi ha kane ka tuition class lang ba kane ka YouTube kam tam ya ki modang chong class 10 na margu kata kini batai ya ka exercise kan RB na ka code class 10 maths kayong kalay ka number drill ka boong AB is a chord of a circle with center O and radius 4 centimeter. AB is of length 4 centimeter and divide the circle into two segments. Find the area of the minor segment. Ma hangne ki ong ba une u chord AB jong ka circle ma u chord te habong u chord ni so to ba u dai u line u ba ba pniasno na siliang jong ka circle sha siliang jong ka circle no chord tem tang so to ne kan don ka circle dai na bar ni don e unu chord mo oi phi ba u line pniasno na siliang une na siliang sa ne siliang kadon ya unu chord AB mo uta u chord AB u don ka circle kapadon kani ka circle kapadon ya une with center O but une center bolong O hang to but kani ka circle kadon de kini radius and radius 4 cm te radius ta phi draw nang ne sane ru ka chu bai te jing draw mo radius te namar ba ka segment ngan ru nang ne sane ma like to te uno gatno 100 cm kajing jerong do radius 100 cm hangno ong show AB is of length 4 cm utau AB ujrong 100 cm hi no length 4 cm te uni AB ro 100 cm and divide the circle into two segments. AB divide the circle into two segment. Kamu uno ubi upia ya kani ka circle shakita ki art liki segment uno ubi nai ya pe ya uno radius kan lo ka dur ma uno ubi dengan drawing sin mane kama itu uno ubi upia ya ka circle shakita ki art liki segment kani ka segment but kani ka segment kawai ka ba red but kani ka ba he hantu art lagi segment. Find the area of the minor segment. Mentang yang dipun what ia kata ke area mo kajing he jong kata ka minor segment. Tekan kata ka minor segment. Kane no jadi kane ka baret kan minor te berbor thoi ke baret but major ki ba he te kane ka minor but kane ka major kabarit ke bahe te menta new i barang ipek sane pade kane kandai ka baret but kane sane kade ka ba kan thublang kane ka triangle ne kade ka ba he ne ukhot upya ya kini kum to te menta pade yang habe ban word ya kini ka minor segment ratio kata mo na try ya tip hi berboro ka formula jong ka area jong ka minor segment lani jong ka segment kade kumne pi r square theta by 360 degree mo minus half r square sin theta mo te gato tom tangnya pe pi la tip na am hola ni tip pi dai ka value jong pi 22/7 r ni tip na am r ni tip radius dai 4 cm ka theta ni tip na am hang ne kampat ong udai ka no degree ma te ni hab de ban wat ke nyom ne nai khuslai ngin saya yo hi ya unu theta dan taras half r square ni tip sin theta te ni hab de ban tip sin kat no degree te ya katar min saya wat endang na tip theta ina nang mar buang to te ngin sa tip ya ka value jong ne ro udai kat no ma te mentang ngin sedang no ya ka jingkhen ka ba sedang na kong hi ka dai kum ne let r equal karno r ka jing jong r ka dai
4 centimeter equal radius of a circle. Radius juga circle. Mentau theta pada ngimtip tinggi habre ban watt ngi habre ban watt nomor boleh ngimtip theta dekat no tinggi habre kumno ban watt nomor ngi I hangne unir de 4 cm unir de 4 cm unir de 4 cm mentang ngi sno thu ba kane ka triangle kadai ka triangle ka hakaba baro kine ki side no SIDE kine ki side ke ka ju niru saw teka kata ka jat triangle hakaba baro ki side ke ka ju nitep tang ka way ka jat triangle kaba hakaba baro ki side ke ka ju but kata ka triangle kadai ka equilateral triangle but nitep haka equilateral triangle man laki ni ki angle ki de bandon no nomor ke equilateral triangle baro ki side ke ju baro ki angle ke ju kan no ka angle no kane drill phao ma kain lang kini kanon cheese pa phao but likely ma itep hi ka equilateral triangle kadai ka jat triangle ka baro ki angle ki ka ju baro ki side ki ka ju ma te ki angle jo kadai jat triangle ki long drill phao tang mam ta ngin ya klet suaya kine ki arteli ngi don kam tang tu tem tang so tu ba ka equilateral kane ka jat triangle hangne ka equilateral triangle te kum no ngin tho ne ngin tho since in triangle AOB UAB we are kat ka jing jrong UAB we are kat ka jing jrong bat OB bayar kat ka jing jrong bat OA kan no ke jrong we ke jrong 100 cm kata kamut kane ka theo ba which means that the triangle kata ka triangle is an equilateral triangle tu namar kini ki side ke ju kata ka ba kane ka triangle kadai kata ka equilateral triangle ka bomor which means that angle kumula ada pong phi mene baro ki angle kane ka angle ka ju par katai kane ru ka ju par katai lan kane ka ju par kane but kini along kan no mar kawai ka angle kalong kan no kalong 4 degree te kamot which means that angle AOB kane ka AOB yo ne ko rathau angle AOB is equal to 60 degree te mentang ya te bo nu thita ulong kan no ulong 60 degree. Dia mentaban kain bade ngila nang mo haba ngila tip lo dia ka value jong baro kini. Tengin le no no. Therefore the area of a minor segment kali kan no ngapun ia view ne pi r square theta by 360 degree minus half r square sin theta na thono na du nang ni bahkan nyap te upai ni step hi ka value de kan no 22 by 7 into r kat no se r udai 100 cm tambah ni r square muka theo don r liki r te lane ngilap rong r liki saw habayo r ngilap replace da saw te saw cm r liki saw cm ma nang tade sa theta dekat no ngilap da biawat theta udai ndrupau degree te hapo udon nyau bat uni lai drupal degree
minus half r square r ni la tip ni thono r kan no 100 cm tama square kam ka thawon r tali 100 cm into sin theta de kan no 60 ting tho sin 60 degree to te hangning la abne pom not baru not ma ten reusin wen reusin kado long lai pun reusin long lai pun ngatang la su bne pom hangni ngalai no dau r sin lai long reu teng ni ro nomor pok ngalai dau r sejero ngalai dau r sin r lo sa sane pade r nge pom mod ni sa ngalai r sin y r sin r sa te kabami hane barang tam to stong r pu r bat u 100 cm hangni sa stong r cm ma balak de pom de hangni stong y not kam su bon tho po bade nyau nok sa bat u lai ma ta sene bade sa r cm baru 100 cm baru sin 60 value jong sin 60 degree dekat no ilo da pa to ka dara pipa jong to ka table jong ka to ka trigonometric ratio phin sa yo i ba u sin 60 ulong root 3 by 2 ma nga sa hikai phi kuno yo ai kine ndang la poi sa kitu ban batai ke kitu rei nga thrai la tep euro ba sin 60 degree udai root 3 by 2 te hang ngala ba pom yang r ha ngalai r sin y r ba tu ne r sin r lo sa tangan thono hang ne jero ha ngan teng yang tu teng la poi hang ne teng multiply no ne r pu r sin sao long proper pra no proper pra te multiply to r sin pra kan reu berbara we long kan nyau te katu kan long we nyau reu centimeter into centimeter ngan yo centimeter square ma te nyau sin lai kan long r we hang tu ma r we nyau sin lai r we minus ane r sin r kan long no sao centimeter into centimeter square into root 3 ma ngan tho no sendon hang ni sao centimeter sao into root 3 centimeter ma square tho ba chung to hang ni ba de ma phila ban su kain da to method jong ni ki fraction lani ngala ban su divide direct do nu arfwe u ne nganom le jam re stai tang ka ni ka ying sene tang ka ne ba sene te we nyau reu do arfwe ha to bangan sim tang artli ro jinjar nomor ba u kham he u ne de bania u ne ma tingan sim no lai tali ngale do kan no le do khundai khundai ma su la he pala le do pra nuai pra sin r kan reu te ne ton ka no pan klian to lo kan reu sim pra sa pra to ne la da pai klian to sa san reu sim reu sa no ter kam su to lakut ni hab le no do point ma nomor ba dang tam reminder le point to hang ne yo not te ne no do kan no mo kam suk do lai sin way lai sin r reu te ai klian no ne sa ne khang man la bani sim no ma nu long suppose sim lai sa san nyau nu sa stang nyau le de nyau sim reu sa way te bot to point yo not hang to menta po de ina do way le biang do pra sin r way sis pa under pra te hang ne ai klian to r to yo not ting hab le do not hi nomor ba r foi sim kat no long r pho not ting le do not ha
not tu labiang ambil lightly mah selam ambil lightly ki nomor haden jong ni point tak mon kala labiang dan sto na mah tingin to ne fra point lai pra you not dalam thor kabiang i dengan thor you not mah don jemur bang thor you not sene la dai sane sisilia te long hi mah la dai hapren to long dai sane tu don jemur to isu mah hatin jong point ye re la dai sane te don kam re une bhaba dai hatin jong point am da don kam than re minus une we have multiply mah sao into value jong urut 3 pietep am kan no value jong urut 3 udah 1.73 mah pra point lai pra centimeter square to hune sao sun lai r sao sun nhiều r hu pra berapa long r kundai mah the sao sun way sao sao berbara r long riu mah te nomor uni point udon hakmat jong kini ki r tli ki nomor te hangni ngon thohi upoi hakmat jong ki r tli ki nomor centimeter square to te ndang ya khen yang ne to khen rof ne pra point lai pra riu point khandai r to menta price mar sa riu ma tiêu tu mla apon kliang stai long khat lai sim khandai nai fo kruai khat lai sa sao ma tu hang ne bodeu sa stang nhiều nomor dap ai kliang stai te nhiều sim riu sa we te ka ansar ka jong phi kan mi we point sao riu centimeter square te kane kadai ka area jong kata ka minor segment kadai kane ke area jong katu kan me katu chi away point sao riu lada pak khen ye phi ka major segment su buat ke area jong circle sa minus da une phi saya obe katu ma area of circle minus area of minor segment ma phin sayo ya ka area jong ka major ma major sula tangom to om da gam ma la da bio ka area jong circle su minus with the une way point sound te sayo ba da ka basuk kam don di te na ka banta kan ke jing khan kan kut tang hane but ma kam dai ka ba na kam tam ta sngi tangkat ne te ya kiwai pade ni sa pa ha kiwai class te tangkat ne khublai sibul